Right, into me more about the party. Na sisi ya de okwa TikToker. Abrantie ya sisi ya no. Odi ya adwin be di agro. Abrantie be Akonoba. Wo trend wo ho yiye pa. Na mayenko hwe interview bi mbra. Ye ba na de aka no. Ohun wetimi atiase ne ya digest ni ye yenkombra. Me TV me friend sister o, me friend of bra, me friend there. Hello. What we be about there? What you be me komo kakra. Oh, there na me na me no wan kasa kwa na no be kasa. But me also share ring so. But so worry na say no kre. But when aduani ni. Eko concern dey me. Mo say me hwe obi aduani agu. Me fajo mo njina me fa me tonsi akaka na me ne me but also worry na say. But oba na worry wo anase bema na worry wo. Metse ha me bema yi. A me yi me fa dey fa me bema ya. Ho na be wala. Now to e dey chese wo ye bema. Ada si bebre. Se wo abu a wasem fa. Ba o say o dani oba no. Sana be kan. Me hu say o dani oba. Ani dey every adwuma na me ye. Me wi ma fa dey me botugu. We no. We are away. Wow. But what's oba? Would you to say so sure what you say when nim ko as oba? Sana wo hu ne sana me hu. Hu na efe. Ada si bebre. And our first one also san ye bibia aka ho. Dey na ma ye wadwe say ma me nya me ho oba. Enya dey na ma adwen. Talent am kra. Talent am kra say obetimi act say oba na aye real. That's it. I say can you be ma obetimi bibi say be ma. They open so far microphone so be interview me. Na me so dem so me penny me check about slate. Na ma portray how African mothers essence me do ma me for. Okay. I can imagine. Say what way meaning. So what dresses we are? You know here in a bar, yeah. Is it one difference? When you be so your bar, just like me, who difference? Yeah, be you me dia so pursue busa me me ma be bu ni safa. Ba ye wi ni me yi ma fadia. Ye wo kunu an ye wo yere. Wow. O yere ti wadwuma na say. Say na wo si ye no. O you okay with bibia wo ye bia. Senka me si ha. What's ya saying na maba? But what me ye ro no. Say o kasa ye bibia no. O pick free hin like who obi na o sua sa de free no ho. And say o kasa your talent all right. But e bia nke be hu bibi kakra but so o kasa o share matter na ya ye hu bibia be ma wo. Kra. Yeah, I'm telling you obi o hwe bia na e be ya. Na me shire me hu be ma wo mo. Say me say me no and I man dance from Hofwood. Commit myself many. My person who said Bear man idea by body language and gestures gives a female. Nature say interview way and a Polino multimedia for echo interview Akonoba. Na bisa some Akonoba wa say pain na kawaye pain. Oh na intino unye gay wase menye gay eze uhwe ne nim ne dibiality ne de we no si kasa be the sa video me share me hu guilty e wo ne nim ne enti na ebi mu falling for say waware na the enti mama ya kwakwo video ni say another leak audio bia ba beto ho na audio na je wutawaso cause omo record Akonoba Abrantie bi abe make allegations say oni Akonoba ko hia wo set so na eba ne se won se mrante ya omu content creators na instead so omu use o madwen no omu so di create bibi no omu so bi e wo followers kakra ana ye bo obi din kakra na omu pese omu bata nipa kro no obeti mommy godfather godmother nti Abrante ni hu Akonoba that say to no Akonoba ye ni role model. Tino or try as or beben Akonoba na nko na create content na ade na ne nsam kikan mu na tese okọ Akonoba ho no and Akonoba try say or no or dey or be sexual harassment no sexual harassment into no audio bi epie ma yenko ti audio ne mbra bibi nti akra ne yentimi mfa nanimu ento ye kan san ntan fidie no so mawo yenti audio ne mbra sisia akwa kate ko na Akonoba
Bro, if you don't that go come your house. So only man kasabo kwa. Only man kasabo kwa. You be office esi ya. Ya fro ye mbema. Ya no kasabo kwa. Na na obe katiko no. Enti mi nyane fru nchen sisi ya na ede enti na si ya ma mi nyane fru nchen. There be I'll try son in the bay. I don't know try son in the bay answer no free ho. So no office you know catch you say or bound or no be casket. All of a sudden you know flash it. All of a sudden I flash it. You need my dear cost no abefie. Oba in the box and you the box is na expense. Spams in you bro what's up? What's up? He said this not be the first time. This not be the first time. What's it? Oh, the only year no catch them, bro. Men deny you, men deny you, men deny. Oba no po ni the box apo ye some. Nyama bi won po wo ye kwa say mba ofi o ka say say who deny me the catch we ne. Who deny? Oh, spams ne when the box relax. Relax. I'll make it talk something. I'll make it talk something. I'll make it talk something. I don't understand. Me nyane pa they all feel pa wasempa kopeso umba no pa na on travel the ni nyama pa na so person take advantage on so pa dey bro ya pa o. Yetio. Now, Obama okay. Why were you trying to harass him sexually, bro? It's not about you helping him. Why were you trying to harass him sexually? Why? Bro, stop denying, bro. Stop denying. Keep on. If you keep on denying, we'll just come to your house. Stop denying. Oh yes, any move you. Stop denying. Your recording say Chebibia. Stop denying. So I was say back down. Now I say my why only a kasani. Inti audio yinyo na ma akra na sabe ma evidence e kire se ampa okwa Akonoba ho na ye kata akra nenim kakra akra ne de be kata nenim kakra but ne voice wo video ni bi de wonim se ampa akoda ne ko ho but ne voice e de be pie wo ono no tiem ka se Akonoba ne akoda no so ye ko hwe video ni breba na de aka me de ato aso ama Martin, that bro, Michelle. No, I will try Akonoba. Internet sa akoda ne busuafo ne brothers mun sensem no Akonoba tena no so okoya Akonoba tena no so ana ne nikamu ya pacha na ye bisa te de omu bisa wo audio nim ne be ma tena be ma so na se ne nikamu ya pacha ne den spams na te se akoda ne person che se Akonoba home kwa create content no otena no so pepegu no so ho na chese 1 2 pill no pay ye egu no so na chese wo try sen kone ne beye ohun kitahudie bi na odwane free set no so no kobo ne busuafo amane no mo fra Akonoba no mo tete ne wo ne na as a case no mo kele ne kakranti pedere nsam si kokon no na omayi nsam ne pie ti allegedly na chese to akoda no any audio nsam ne pie no akoda no say Akonoba try say obese no be fe no to akoda ni sense mu mini adanse bia na chese audio ya eliki na se uko TikTok se de audio post audio eliki wo honom na me asem we ni na bebi ehia me eye kese ne se u sexuality no enye obi asem o sha ye won krofo bi wo honom coded omudi omoto oye bema na nsofo ba ato ye wo ba bi susu wo hodma be ma na di no na so sama na nyonko be ma sa fefe no e de niam hihya na se de wo be ye na enye obi a problem
but so embe two futu good penny make ka wani Christosum time ani ye dey tag you say wo ye LGBTQR+ or say dey dey nka tena wo be nkem en kasa biam ko pe ring bi nhye enu tina Akonoba Ghana for so wo nsem abasa ne sere na omutwim no ti say woni ma make ka kyerew wodi ka wade be hye no na ye wadi mai adomu kegu su no nim se entisa na no na dia na aba emu dwum ho se the TikTok wo de wo kwa enjoyment te se krokro dada John walanto walansa integrate nsam ko na te se ekoso kotim for mema se na kotim for ma o se na kwa TikTok kwa kotim for mema content creating no. In the name of content creating no omudi bu omutugum omudi bu nkrofo tugum papa enti wo oba no so adman nkrofo ni bia ye kan say omo shift all in the name of Bema ya dress say ya maame for na what protect you bani ye na me at the moment I mean who say Akonoba all shifting from say ya dress to maame e dey come e bia to say ya sha frontal na me say boy wo boa on ware yo boa agege bread me hu ya na me sha say me dream wo me tell so sa na tie cause dientia ambassadorial deals na ya de mama no wo be ma die ya na wo hu yo hu Akonoba ya na wo hu ye e ma kama egu kuro yi mu na ye twa mai hu ni aba wo ho say she frontal she eyelash ye makeup dresses sha piskele ke sakapias na fa ne na mo fa ya advert ma ye kan say brands na ya ji atum sa mpa wo ye bema o nya bema da bi na wo ye bema na wo ye ohun se bema nya wutu ne bebu egum ko say wo ye oba na wo hia wo nyonko bema ye kan say wo ye oba na wo hia bema odiw ana wini cause eche is equal to kotie edi twe enti na sa wo ye kan say bema na wo ye hu so oba na wuni twen no na so so fa wura ye na wo to ne di be wura wo suriya enti suriya no sisi ana mama ye mo ho bibi ti sa six obi gu obi anim ase o esuma die bia checheche sedai ebe pie ana wotutu amena kase guma edi na he me ka dokura na akere ebe pie enti Akonoba tutu niema ye na in the name of content creating go for man mu hwe ye in the name of content creating mu hwe ye jo enti che se busia for tap send so mas tap send e kwenti a obi afa so odi send ska e de brand adofo no mu e wo fie tap send o call app store ebe wa akwanya ma wa download the app no download it during the process ne be yourself your promo code na o the party via shahodum o de shawo America be show $10 free that's not one of the European countries ne bi so ye be show €5 so free me so tutu susu e fa ma me shebe what I say say sika na ye be cheche wo de ompa what type me din dia show wallet or say susu for Miss Cover Girl Shabre ebusuya for ntedi na ye Miss Cover Girl so fem Cover Girl meji so makra Mr. Mankwa me wo fase wo say ni sika ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send this sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ya yusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no